Jesus heals. යේසුස් වහන්සේ සුව කරනවා. යේසුස් සුව Jesus කරනවා. restores. උන්වහන්සේ ප්‍රතිස්ථාපනය කරනවා. He's the same today, yesterday, today and forever. යේසුස් වහන්සේ ඊයේ තදත් සදා කාලෙටම එක වගේ. இயேசு நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர். I command the bone to grow now in the name of සයි මම පුතා මාසයක් යනකම් ඇවිද්දේ නෑ. දැන් තමයි අද තමයි ඔය ඇවිද්දේ. පහුගේ මාසෙ කොහමද හිටියේ? එයා හිටියේ ඇඳේ. නිකන් උස්සගෙන කරලා තමයි ආරයි යන්න ඕනේ. වැසිකිළියටත් ඇවිදගෙන යන්න බෑ. ආධාරයක් එක්කවත් කරගෙන යන්න බෑ. ආධාරයක් එක්කවත් අද තමයි ඔය නැගිට්ටේ. වාව් මාසෙකට පස්සේ. හalleluya. ஒரு மாதத்துக்கு ප්‍රශංසා කරමු මාසෙකට පස්සේ මේ සහෝදරයා පළමු වතාවට හිටගත්තා. ඇවිද්දා. යේසුස් වහන්සේට මහිමය දෙමු. ஒரு மாத காலமாக அவர் ஊண்டுகோலோடு தான் அவர் இருந்திருக்கிறார். படுக்கையிலே தான் இருந்திருக்கிறார். ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு மாதத்துக்கு பிறகு பரிபூர்ணமாக நடக்கக்கூடிய பலத்தை தேவன் கொடுத்திருக்கிறார்.